Oke, busnya Mas Agung Ravavara Family sudah tiba. Oke, sudah tiba nih busnya nih. Oke, kita lihat dulu ya. Kita di belakang busnya Mas Agung Ravavara Family. Rosan Jaya, bus Rosan Jaya, no, punya Mas Agung tuh. Punya Mas Agung. Kita lihat ya. Bertahan ya. Oke, strobonya dimainkan. Macet karena di depan trailer. Ada trailer. Ada trailer. Karena trailer. Trailer. Ini Mas Agung. Ini Mas Agung nih. Dua Rosan Jaya. Oke, sudah selesai.